Danji francoski zakon telesno nasilje nad otroki sicer prepoveduje, še posebno je prepovedano telesno kaznovanje v šolah, vendar nikjer izrecno ne prepove klofutanja otrok staršem. Svet Evrope, to je najvišja evropska organizacija, ki skrbi za spoštovanje človekovih pravic, Franciji zato očita, da je njen zakon preohlapen in premalo natančno omejuje telesno kaznovanje otrok. Nasprotniki sedanjega zakona pravijo, da so udarci s plosko roko po zadnjici ali okrog ušes neprimerna kazen in da je boljša rešitev pogovor. Contre, parce qu'un adulte on n'en mettrait pas, donc pour moi un enfant mérite pas non plus. Voilà, par la discussion ça me paraît plus simple de résoudre les problèmes que par la fessée. Zagovorniki sedanjega zakona pa v občasni, nepremočni klofuti ne vidijo težav. Parce qu'on en met, quoi, pas on va dire régulièrement, mais on en met quand vraiment il en faut. Moi je suis d'accord pour en mettre une petite, quoi. V 27 evropskih državah, ki so na zemljevidu označene z roza, so udarci otrok s plosko roko že prepovedani v šoli in doma. Ostalih 20 pa Svet Evrope poziva k spremembi zakona. Čeprav Svet Franciji ne more ukazati, naj klofutanje prepove, želijo pri francoski vladi doseči, da se bo ta odločila za prepoved.